my channel. So it's Nido. Day 2. Yes! So today guys, we're gonna do Tour C. So yesterday we had our Tour A. So karon kaya mag Tour C me. So I'm with my friends. They're renting the... Ano sa inyong gikuan? Mas. So how much is the rent? 50 pesos. 50 pesos and So, then... 50% off. Rent na po yan. 50% off. Okay. So guys, if you want to rent your equipments for your snorkeling, so dito lang kay ate. Ano pangalan mo ate? Ate Minda. Ha, Ate Minda. So nasa harap siya ng docking area. Hi! Hi! Makita ko nung bata daw sa Cebu. Are you excited? Super. Really? Bawod na po ni. Yes guys, so we're now here. So by the way guys, we stayed in Northern Hope Inn. So yung ano namin, yung hotel namin nasa nganong Tagalog man ko. So among hotel kay nara sa kuan at Banglagos dagat. So mag-walk ra kag mga 2 minutes na nandun siya. So na dito. So dito. Okay guys, so we're now going to our boat kay para dili mi madugay kay if unya pa kay matanggong na sad mi para gapon no. Ng organizer niyo, wag po muna kayong lalapit. So na miss boat guys. So padong na mi sa mong first destination which is the Hidden Beach. So let's go! So that's the helicopter island guys. As you can see, it's called helicopter because tanawa yung forma. Diba? Nice. Yan yung helicopter. Wala dyan siya nakalibang. Pulo pa na yung tae. Tapos ayan tiyan. Singot ka rin. Gawas na karong tatawa na yung tae. Bawod kayo. Guys, so we're almost there. So yan na yung Hidden Beach guys. Good thing we start our island hopping early kay wala pa masyadong tao. Wala pa tayo daghang tao. So maglakaw na lang may padong dito sa Hidden Beach. Okay guys, so padong namin, naglakaw lang may padong sa Hidden Beach. So, nagbarog-barog ko, dili na kayo siya taas. Kapoy man. So, let's go. May shooting ang one guys, ang Survivor na game. Ang taga na siya sa game na. Ang kana international, di ba? Survivor Island. Oh, what a beautiful place. Okay guys, so manami dire. Balik namin sa mong boat. Hey, forever! So, yung dalawa nagpapahila. Tapos yung dalawa naman nagpapahila din. Ako, wala. Sanay na ako mag-isa. Kaya ko, sarili ko. Charot! Thanks. 25 to 30 minutes din po mamin, sir. By the way, gusto ko lang po i-recommend po sa inyo yung Matinloc Shrine po is private one. So we can still going in that place po, pero kailangan po natin magbayad po ng 100 pesos each. Sige po. So next step guys is Matinloc Shrine.
here in Matinloc Shrine. It's a private island here in Nido, so we have to pay 100 pesos for the entrance fee. And then there's also a good view there. So musa kami dito. Tara, let's go. 10 po. 10 po. Kuya, ako na lang. Kuya, discount ako, kuya. Okay guys, let's go. Ilang steps na to, kuya? Wala to 100 step. Wala, tara. Mababa lang po Akala siya. ko mataas to, kuya. Kasi... Mababa lang po. Oh. So ito na yung last, kuya. Yes. Sus, uy, ito lang pala. So, saan ako mag-ano? Lilingkod. Saan ako, kuya? Naka-video to, naka-video. So nice here. Kurug-kurug ko pero worth it ragid siya. Nice ragid kay ang view. So na ako sa top sa katang Matinloc Shrine. Simbahan daw ni siya before. Tapos ang tagiyan ni kay kuan kanang diri nagpuyo. Tapos since naguba daw siya, iyan nang himo na bitaw na tourist spot. So man ni siya ang top. So balik naman sa ubos. Hindi kay siya taas unlike paghapon na sa kadlaw na wala kadlaw sa kadlaw. Sa ano? Sama ni, prina. Grabe, supporter, oh! Woo! Walay cheer! Okay guys, so naano mi dire nagtambay mi sa ilaw. Nami sa ilaw sa unsa ambot purag talisay murag dili. So ari mi mag-lunch. Still waiting for our food. So nagkuan pa sila ni kuya, nagluto pa sila, nagsugba pa sila sa mga kuan. Nice ka mo. Nice ka mo ang view. Nice ka mong view. Nice ka mong view niya. Ari ni magibutang sa kuang naong unsa ka ba? Guys, unsubscribe in taon siguro ayaw mo pagtan-aw ano yung. So musta man imong experience so far sa day 2? Unsa man? Oh, din tay kagabi. Nawagtang kog kalit kay nagpalit ko kuan lotion para di ko mulagom. Ana. Pagbalik nimo. Oh, wala. Ayan. Hindi kayo mo pangutana. Nanguyog unta mo na ko. So nagduwa mig truth or dare. Mudagan ka from here Nya to akong dare ni kay. Dapat mo ato siya dito. Tapos mo shout siya okay, I love you July. Sige go, dito. kamo Sa damang duha. dare niya. Hoy, waway. I love you Julio. Ayo. Julio. Ikaw sa may feeling ni mo ato. Magbuwag ra mo. Kilig-kilig pug ka. Oh, wala tarong. Higo. Cheers. Oh, truth. Dapat kami tag-sa mangutana. Ay, ate na. Boring naman to. Naman tayo twist. It's This is ikaw. Kisa una mangutana. Promise. Nana mong food. Yay. So, this is Kuya Gerald, birthday niya. Happy Tour guide namin. Ayan. Shrimp. Hey guys, so we're back in the boat. Busugay ko, look at my tummy. Oh my god, it's 7 months. 7. Nabitok. So, unsa atong next, kuya? Secret beach. Secret lang yun guys ha. Secret lang natin yun. Sino ang chef? Yeah. Sarap kuya, masarap. Naubos. Pero mas masarap ako. Made it here in our third stop, which is in Secret Beach. So, have to swim going there. So, na daw dito kanang kuan.
small opening na padong dito sa Secret Beach. So musod ko dito. So before that mag-change ako sa kong camera, switch to my GoPro. Meron po. Walay name, so snorkeling area lang. So mag-snorkeling mi dire. Tara guys! Snorkeling. Nindot kayo, no? Ganyan yung picture. Nakapicture ka dito, Dave? Oh. So we're off to our last island, which is the helicopter island. So after dito, kay maulit namin. And let's call it a day. So haggard na. Go! Let's go! So we'll travel from here going to helicopter island, guys. Mga 40 minutes daw ikot si Kuya. So we're here in our last stop. This is Helicopter Island, pero di ninyo kita ang pag-helicopter niya kay naman sa duol. Tara guys, unsa man mo? Dili na mo muna. Tara. Ayaw, tala. Ayaw, tagtala. Pangkapoy na mo no. Ayaw, may tala. Tara. Ay, si kapoy-kapoy kay. Uli na tag sibog ba? O, Jud. Tara. Go! Sana all! Kuya, tour guide! Si Kuya Gerald, birthday niya ron. Di ba birthday mo ron? Yes. Sila yung birthday niya? 20 ka po. Char! Ikaw kuya! Hello, binabati ko nga po pala yung mga kamag-anak ko dyan. Ito, guys. I'm Jojo. They're watching my vlog! Nag-subscribe na ka, kuya? Yes, nag-subscribe na po. Oh, very good! Ayaw, isika na mo!
malamig. Swimming! Nag-enjoy ka? Yeah, Kaya ilang oras pabalik? Ay, ilang Nice kayo ang wave. Dagko kayo wave. Yes, so now kayo mabalik namin sa hotel kay mag-check out namin kanina tapos mag-wash up na lang din after kay Mudacho namin sa terminal kay we're going back to Puerto Princesa. Thank you, El Nido. This is the end of our 2-day tour po. On behalf of our company po, Ma'am and Sir, G Traveling Tour, and my eco tour guide po and all the boss crew, we want to say thank you so much for choosing Nido as a partner of vacation. Thank you, and for Kuya. being responsible kids for this trip po. Thank I you hope for na nag-enjoy po taking kayo. care of us. Everybody's pa naman po. Yes. Okay, so thank you so much po kasi kung hindi po kayo nag-enjoy. Baka po na. And guys, so we're now here in the Town Platform na ba yung kuya? Yes. So this is Kuya Dodoy, our tour guide, and Kuya Gerald, and Kuya... Hindi ko alam ang pangalan. Kuya Mau. Ay, sus Mau. Ulit na tayo. Ulit, bitaw. Kuya, thank you Kuya ha for Thank you so much po. Sige, bye po. Ay, wait lang. Kayo na maghati nito. Thank you po. Sige, bye-bye. Okay guys, so I think this ends our day 2 here in El Nido. So I think I will end my vlog here. Thank you guys for watching. Please subscribe if you haven't already and make sure to hit the notification bell para ma-notify kayo if ever na may bago akong upload. Sure, anong Tagalog man ko? So yun na guys. Till next time, El Nido. I will see you guys in my next food, adventure, and travel vlogs. Bye guys!